Rekaman angkatan bersenjata Rusia menghancurkan artileri musuh ke arah Zaporozhye tersebar di media sosial Telegram pada Sabtu 3 Desember 2022. Artileri tentara Rusia sepanjang waktu menyerang posisi militan Ukraina. Dengan tembakan senjata self-propelled Achachia 152 mm, pejuang Rusia menekan artileri musuh, menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman koreksi dan panduan api dilakukan dari quadrocopter. Rusia melaporkan secara total 336 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.599 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 90.090 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-283. Населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Деброво, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области. Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 184 районах, но пункты Липцы, а также подавлены 2 огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жопневая и Михайловка Харьковской, в районах Лисатанов, Краснореченская, Червонопоповка, Голикова, Сторожевка, Луганской Народной Республики и Егоровка Донецкой Народной Республики. Также перехвачены в воздухе 12 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Алька»,